Aisha Nikolai Balondi Batsanchina cha RTNC tabaini peshango mujudo liale le mobula bwa minita jikumi ni itano nikamwa kuna bla bwa CVP mwa défense mkalenga gi moja vita kabumbo msandi bukuseka lwa jitunga ja Congo Brazzaville mwa buvina kwa umuyo bakumona nani mwenenda wajitunge mkalenga Charles Richard Mondio bavuna kwa mbeto deje mbindi jimbi bato biala mumikanda ya jikwata mujumu pamona na bikelebitaila myanda ya basalai ani basalai ba mujitonda Congo mala tajitunga ja Congo Brazzaville na ngo beto leje mbindi jimbiemu mikanda bajibo itona kwa mu biala mumine mikande yi ku DVP mwa défense mkalenga gi mwa janvita ni mwenenda kwa jitunga ja Congo Brazzaville na kumya ndio sipitaka na biaka kuliseke ku bionso bimbo kuma mshindo jakaja myanda ya basalai ni ababonso be kwa tamujumu mbi kalibitaila myanda ya bilwilo yuko yampitaka na biaka na pashisha beto leje bwase bata bikutaila mshindo kai watwa kwa satulasa mbi kalibitaila kwa shila basalai tulasa na kwa beto leje bwase VPM wa défense mu na kwa wendo mona tulasa tuchileshilana to basalai tujibiba ko kuliseke kula jitunga ja Congo Brazzaville ndisanga jivo ja buni niya kulendo luseka VPM wetu wa leje disanka jenda ni monindo jitunga ja Brazzaville wa monindo mshindo kuleja jenda disanka mendi mikobu miadi itaila nyanda anu ya bilwilu no chaque manya bwa semena pa bui pinyi menwa bilwilu mkalenga Eliezer Tambwe uvona kwao msanga jibukulu seka la province wa Kwangu kwa kana ngujutunga lukano njile Jean Pala wa mfumu wajitunga Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kale bitahila myanda mishireshilanga na ani myanda ya jikebana ijitala la dijala mundo wajitunga Kongo wa Mngalata mbetu lejemu Eliezer Tambwe uvumweze muyuki ni basombele kuluseke kuvuna kwa muyo musoko wa Ipongo tuna kwa mu territoire wa Popo Kabaka wakumuna mshindo kuyukilanga na nyibango ndavi ba ngondo ba muna mshindo wajile kale bingoma mbingoma bitu leje bikibivobu na kwao bafila kabiji na ku Eliezer Tambwe jutunguluka njikwata mujimu mujenza njianga tabingoma ni bintu bibi bishilanga na bonso binaiba ngonda vide wale jibwase ujoela fuma jitunga Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo Kalumba ba mujimu mwimpa ujumu kwata ni mamushijita sumina badibizema mumoso bakumuna mshindo kubitala dishala maji muna mshindo kupingana jitunga Kongo wa Mngalata basombe kulisike ku bavuna kwa basanka niye yankani batuleje mubindi mebuke balomboji bina ba ngonda vyaba bavuma muna mshindo kwa kula Eliezer Tambwe wale jikunde bwase kabeni baboje bantu mubusalai kumakanda nashi nyababuli babule muntu laslim muntu busalai ni bikanye cyabo kubona kubushinda kuba yesha bitu bishirashirana kundika mbo yesha bitu bishirashirana bivuleje gisanka ja bunyi umyande mikwabo myande mikalita ira kasolo ni kalitonja Kongo wa Mngalata nchakumanya bwase myande yi miye kumpala bikola na nkumu bitoleje mbindi miye muyu kuvumwezi kapankachi pa VP mwa économie mukalenga Daniel Mkoko Samba ni secrétaire général wa économie mukalenga Aboli Ataba Mopolo bafuna kwa obenza muyuki bakumuna mshindo kwata mujimu pa mwehela donse bimbo bakumuna mshindo wa kuyukilanga na nikasumbu kalkatangilanga na kalkatangila mshindo wa bwa kutangila myanda ya jipanisha kasoloni na kuba leji bwase tiji muchishala mu trimestre muinai kutwa deja mitu ya kumpela jangondo ajiko mitoni muja amatu kumakumia satu ni jimwa ni umwa ngondo ajiko ni muibiji makutakavu mabanda ani mabwela mu bikebitahila myanda ya kasoloni na shana kubo baleji bwase matu kwa lwa ni myande yi memena kumuna mshindo kujuka kumpala nyifalanga mibode bikola bwa mjikale bitala myanda ya kasoloni myande mikwa myande ITPR chaque manya bwa semene juta ile chibambulo chikenu somba pachinash John Banza Lunda ujutungu kwata ya mujumu ubiaka na kenu somba panchi bijibi msanje bukuseka la commune wa limité mwabuvina kwa mwibo kumona centre la wa formation des agents voyeurs bumchuko so CVAF na kwa centre leo ujina kwa mwikala ubweje mukalasa bende shiba machine manene nyimakesi mujifika jenda John Banza manya bwa siku jibantu badibasomba mumwabe ujikawi wabuna shibu mujibampulushi anyi bakwa bubantu bakanzu kuluseke ko na kuye walo mbikuja baba jikaba bikala bena mwabe bamona mushindu wa kumbuka mwabe unyi kushila santa le mwabonde bwalo bwa sembula mataju kamusumba mashini matoku binunu bisam binunu bitanu makumya sambo bikana chabako kwata mujumu kule no seke ko na kwawo bwanyi mashini amona mushindu kala mateka mwina santa le wabalo mbimbo so baba mona mushindu wa kumbuka nikushia mwaba bwa mwina santa
santa le machine yani kan chabo kutombo kuliseke ni mwina mwabe ni be kan chabo kuibaka bilo bishele shilanga na bikele bitayinda chibamba lucha ITPR myando simezi kabiaka na bo lu John Banza ke nous sommes pas na sha ujwe ndu tunguluka ni kwata mujimu ende biaka na umusanji kuliseke ku lwa commune wa limete bakuji mwina nanka yenda mianda jete kana kuliseke ku lwa santa la ewe wa formation ni wa mushindo wa kuleje pato ka bwase kudi machine mapita bunya manena akaji mbula mataji musumba bakumuna mushindo wa kwata mujimu bikele bitayinda mianda ya ITPR miande mikwabo miande itangila miande abukulu ba mubiji nshaka manya bwase bulo babujima muji amatuku jikuminyumo angondo muibiji yonso butu sekelela jituku jaba beji na kushaka manya bwase jo jituku nyimba jiteka muchenze jikuji Pape Jean Paul II bivona kwa muchijimu ucha kama chitema makumi chitema ni abiji na kwa muchiteka jituku ju umulesha bwase bikengela bantu basomba mujinanga kumuna mushindo wakwikatangila ababaji basama na kushaka manya bwase bena ecclesia wa chapelle wa paroisse Sainte Trinité uju sanje kuseka lwa de bonhomme bavuna kwa uba ya kuliseke ku na kutuna mu commune wa Matete bay na ko kukumbula aba bajimwikala mumpitaji mishile shilanga na bava bia sibitu na shaba vuba ni batu mishile shilanga ku Pape Jean Paul II kuvuna kwa muteka jitu ko jiba kumuna mushindu wa kusekelela mubula ba mujima jitu ku jaba beji bileje jisanka mushindu vuba bavuka mumbanzi mishile shilanga na yaba beji benana kwa bakumbula bavanye bitu bishile shilanga wakumuna mushindu wa kwambulisha aba bajibikala basama ewo mushindu wa kuvuluka jitu ko jivujiteka ku Pape Jean Paul II miande mikwabo ani miande mikaleta ila miande abukolo ba mubiju nshaka manya bwase mufiji wa mibelu wa fumo wajitu miande jimkale mitala miande ya janta ba mamakanda ni kuchikisu mamu Chantal Mulop vuna kwa mufila numelo yekana nchabo kwikala buba bikila kujaba bajibahita kanangana ni njiu ya kujanga jibubanga ta kuchipisu ani banga to kumakanda na sha aba bajibuba kengesha muzubu yabu ani mumeku yabu ye mufila numelo ibabikila bwase 122 kumuna mushindu wa bena kongo bonso bajibikala baitana nyimyande yi bamuna mushindu wa kubikila nimelo ejipita mu jitungo jima mu province yonso njiba kubikila nimelo walombi bwase aba bonso bajibaitana nyimyande yi bamuna mushindu wa kwakula kabashadi bakona sha bamuna mushindu wa kwimanya na mwari nibikala nchabo kubambuluisha kwenabu musanta de mishile chilanga nabo kumuna mushindu wa kubondo pesha nikumuna mushindu wa kubaleja mushindu kai jibo wa kujuka nikutunguluka bwalo bwase bikengela batunguluka njeze mjimi yabu ani kumuna mushindu wa kusomba ni bantu mushindu bikengela na kunshala kamanya bwase kulika bima mumukwabu uvenda na kwa mwakula ye waleje bwimpa bwa mina nimero bikengela na kwa kubikila bwani bamona mushindu wa kwambulisha ababonso bapeta na miento byose bi nji jifila kujifumwa jitunga mujipesha mufija mibelu wende mujikabitala miande jarante ba mamu ku makanda tukuliseka la province wa Monkala kokana kutumambila bwase gouvernement province ye na kwa opanyima pajikalanga na jamena kavulamba jima mushijite sumino kulisekeku ye vuna kwa musanka bwa kumwele twa skile twa mazantente ni aba bonso benantanda ba province wenda bonso bwa bubeji ma mushijite sumino twa skile twa mazantente bwa bionso bivuna kwa mwenze chikondo chivuyo yikune kuliseka ekweku na aba tuleje bwase uvuna kwa mufilangila bwa mbona mushindo wa kuibaka bituleje mu bintu bishile chilangana bivuna kwa bibaka nzubu bimba kampitaji ni bajikisha mitu yambua kulisekeku na kubobo tuva chikondo chakana cha bobo kumuna mushindo kwela mamushidi tusumina twaskile twa manzantenta mwalubo seye ya mukumbasha mila ya mfumwaji tonga Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ni bileje disanka bikola aba bonso abamba vubalo kuitaba dibikila ja mamushidi tusumina chikondo chuvuyo musanga jibo kuliseka lwa province wa Mongala nyaba benantanda bakulisekeku bite binankwa bakumuna mushindu wakumwela twaskile twa manzantenta bionse bivuna kwa mubenzela chikondo chuvuyo usanga jibo kulisekeku lwa province wa Mongala jila miaka Jean Zubu Mibaka mende mikwabu mianda ya ITPR tukuliseka lwa bulungu bakuna mbula bwase kwa kana comme province wa Kwilu bobuna kwa umbaka Jean Gila munena wa RN18 njile umwaka jamu jibotuleje muimu kujambulisha ani kujambulisha ja Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo uvuna kwa buchikondo cha maji suisha musanji bukulisekeku uvuna kumubala yebwase ninkale ni mshindo wa kwa baka jila province wa buki mshindo bato adije midimu ya jibaka muina njile munena ujutu angaje na kwa territoire wa bulungu ni chimenga cha Kikwita njile unyikale cha bakwambulisha bikole na babito bwase compagnie wa ba chinois kujuenza muina mujimwe uba yezeka bijina kwa kuji ACGT na kuja
mujambulisha kabidi jamu fijwa mibelu wanfu mwajitunga mkalenga eberande kolongele na nkwa ubyo sebimbi ambulisha tutumbu tatunene tutwende tumbusha malaba nyimichi tukaji tusanji bukulu seke ko bokumuna mushindo kukwata mujimu wajaka janjile umunina ujina nkwa unchaba kwambulisha basombele kulu seke ko bopuna ko beji mfu mwajitunga Felix Antoine Skechulombo to skento mandante ntani uji ufila mibedi po buipi ni mfu mwajitunga ujika bienda mubambulisha wakumuna mushindo kwakaja mwina jileu Mende miko bon chaque manya boise pour seka la province wa chwapa kwa kana kumba kaula kalasa kakumu no mushindo wa jiteka chijimu cha bini bibima kumya bijini bisambo muchijimu cha difuta jabita jina kwa mbio sumbienzeka mujambulisha ja gouverneur wa buna kunisha kumanya boise bivwa mala muji mojisha ala jibob na kwa ubaka ngula kina kalasa ka baka mkini kalasa ka bakumu no mushindo wa kujenza na kwa uchindonji cha gouverneur mkalenga Albert Bokongo Bokoma kuvuna kwa mulombole chine tisangilwe chechi bakumuna mushindo wakuteka byantu bishire chilana walombi kujibena ntanda bonso bamuno mushindo wakufuta bitaji mikanda ya vignette ni mikwabo ya mona mushindo wakumuna kwenda ni mashini ani kufuta bitaji bishire chilana byakana walombi kujibena ntanda bonso bajikulise bambo mona mushindo wakulonda jikasa mbitu leje mbenda bafuta mikanda byonso na kwa DG wa DGRPT uvenda mwakula uleja no kuji mushindo uji chisumbu chenda ani mjimu wenda utunguluka wakwata mjimu byakana balombi bendeshi bantu ba moto bendeshi ba machine bantu bashire chilangana bansu bakulisike bamona mushindo wakalangana ni mikanda ya byenyi mushindo wakutuma kumpala province wabu walu wajiba futa bitaji mfalanga jibwela mu dibenga ya province bamona mushindo wakubaka province wabu byakana tukuluseka la province wa Equateur bakutombe ko mubisa bishire chilangana bya kuluseke ku bintu bikweka mushinga tunakwa muchileje lucha chisalu chijepo bwipu ni chimenga cha bandaka chisalu chijipika habu ni musulu wa bolonjwa na kwa msha kumanya bwase kuluseke ku bikela bibe tuleje bya muma yebi bintu bishile shilanga mbifweka mushinga atutwa kula ama tukumashala bintu bibanda mushinga bikele bivuni mushinga wabuni kadi mutuleje byonso bibikele bya bine nebi mbifweka mushinga bisangisha bena tante bakuliseke bambona mushindo wakuja byakana na nkunduleje bwase bavwe na kwa benda batanyila mushindo jibobo bafanisha na kubbe jibahanisha bintu ebi kaba vuba pomona shimba kolemu baleja ntatu jibobo na mlibo shindo bakengesha bakufuta bitaji ni bintu bishile shilanga na fulanga bishile shilanga bena ni mwaba wansongo wakufanisha na shibike na babiba kila chisalu babikba kila mesa akumuna bobo mushindo wakutekaje mvule loka maya mvula ajaba kengeshe bikola butuleje mchisalu echi kinchimpa na shaki bwalka babela kabobuka mwaji balombo jibamba mwana mushindo kubatangijila mwande nkubibikila chisalu batuleje bwa chisalu echi tuchibwela matuku abijimulu bi tukuja jina tuku jaji sambo mbuni bikela bintu bishile chilana bikweka mushinga muchina chisalu echi bakushikisha humu yali lunjulumu lwanzambi wabamwe bakuna mbula bwase misa ivu milongo lola munemo mchimenga cha Kinshasa milongo lola nankwa u muja dunguji shala kuluseka lwa chapelle wa Semko tunangwa mu commune wa Gombe mise mieza kuja abe Noel Tungu nankwa mujisha jenda watamikuisha pajinanga kola mise mieza bwajivuluka anima wa Monseigneur Mununu Edouard Mununu wa province wa Kikwita yevushi yana ni buloba na kubantu bashile shilangana ba mu province o bavale jampala mumine misa ivo milongo le kuluseka lwa chapelle wa Semko tuna kwa mu commune wa Gombe baleji ni bakudi bantu bashile shilangana ni chorale munena bikela babikela bwa se chorale wa Boetete kuvona kwa umwimba baleji kujumwa uvuma kula mamujislena waleji bwa se chorale umwimba walu bwa se mukalenga Edouard vuna kwa mutamba kunanga ni mukwatishe bikola mwina koralewe na kubobo vita bana kwa bakoma mushindo wakuleza mina mise bakudika biji kujimamu bibishi mununu ujimukana na kwa umwa wa mujiku jaye uvumushiyana ni buloba Monseigneur Edouard Mununu byonso mbienzeka kuluseka lwa commune wa Gombe mabuvu benza misi minena bakoma mushindo wa kuvuluka anima wa Edouard wa Monseigneur Edouard Mununu vumushiyana na kwao ni buloba eyo ba wetu lubu kwa education semundo le ladi lo lujale lunjino la toi sakidila boante mayenu ningila baba vo hani mapabia mwa bampe change bo nyimbo ila momba ze mbela butwa sakidila meme ninu tumona na malaba kumeba amujinda lushala ibiakana. Tout de suite, info en Lingala.
Pokwela munabino bansobo selongwani baike mpwa kolanda ansango na lokota ya Lingala. Molandi ministre wa Yambo, ministre Ona Atali Mambi ya défense Guy Kabombo Mwadiamvita salaki mobembo ya musala o engumba mokonzi Brazzaville na ekolo ya Congo wapi epai ayambe makina moninga waye ya musala ye ekolo Brazzaville ye ekolo Congo Brazzaville Charles Richard Mojo mikolo mibale ba ministre babale basolola ki lolenge bobembani ya sikisiki ya bikolo bibale biye bikomema ntombwama na mpo yango ministre ye ekolo Congo atondisami na esengo lolenge masolo mabango malekana ki malamu nde nsima Guy Mwadiamvita akendeki kotala bitelo biye bipesaka mateya ya basoda ndakisa ya Marien Ngwabi nyonso se mpo ya botali lolenge mateya makopesa mazali kopesa mapenza kuna pamba te pa bolobi ete ontango ye akozonga awa o ekola biso Congo démocratique ye akoyeba na komema mayele mana okati ya ekolo nyonso wana se pa koluka ete kotombola mpenza ministele ya ye. Ministre Atali Mambi ya basoda baye babundakala Eliezer Ntambwe Poshi ya zali kokoba mo salamoye na territoire ya Popo Kabaka na etuka ya Kwango Tolanda. Membre du gouvernement musala na eza ya komemela ka président ba problème te eza ya komemela ka ye solution awa bisika toye pa dem temps omoni ye moko ndenge nini akogangela ka bana pour que bazongisa manduki olandi discours na ye bango nde bateur j'espère nazolikia que makambo ya manduki nyonso ekobima mais soki bandi moko atikeli na munduki pona koiba dem temps uti koloba ndonga uti koloba ngape na uti koloba wana tokotike la justice militaire basala musala nango bano makabiso te pour que to bana kana biro na Kinshasa bao bazo vivre awa baza ba congolais biso to bana misala ya ba congolais bisika bango bazolala na souffrance wana il faut pe biso to lala to yeba yango ko pesa biso likanisi ya kobongisa volonté na biso eza ya kosilisa bitumba oyo sa manduki kosilisa bitumba oyo en tant que bana mutu moko en tant que ba congolais bo tozo solola tozo kana comme ça makambo esi la libela parce que il faut koyeba ke manduki esilisaka bitumba boyete parce que tikaka moto moko na se mais kosolola esilisaka na o moto ezana et que l'état a pu fonctionner normalement. Diletele ya ndako ya musala ya molandi ministre wa Yambo ministre Ona Atali Mambi ya Bokengi Elikumbi azwamaki na milulu ya bopesani mikanda ya ntoma yekolo Japon mpe lisanga ya molongo moye motali migration mpe mikoloto miye mitiamaki ontei ya masanga maye mabale o maye matali mpenza agence japonaise et coopération jika na bokuse milulu mina mizali kolakisa lolenge ya bokokisi mpenza mwango ya boti kimia na boluki lolenge ya bobongo lilo bomambi penza etali bokengi na ekolo ya Congo démocratique mingi penza ba lobelaki pe etuka ya Tanganyika na ekolo ya biso bongo misala miso yekolo mingi penza na misala ya la pulusu nyonso sempo ya boluki botele meli minyoko ya batomboki lolenge bango penza bangalisaka awa okati ekolo ya biso toyebisa na bino ete bapulusu nkama mibale na tuku mitano bazwamaki na kati ya mateya mana pamba te bakoka penza kobakisa mateya masika lolenge bango baseki kotalisa ete nkama mibale ya bapulusu bango bakoyeba na kozwa mateya masika. Nansango susu tokosa na bino molandi ministre wa Yambo ministre Atali Mambi Mankita Daniel Mukoko Osamba ayambaki ondako ya ye ya musala motalisi elongi ya société ya Pitolo o masolo mabango ba landela kimpenza makambo matali Pitolo ya compagnie CSPPP na kotala misolomiye mizali ko koto penza okati ali benga pe misolomiye mizali ko koto kati ali benga te kasi bango baze komi tuna penza misolomiye
ezali kokota okati ya libenga te yango ezali kokende wapi mingi mpenza bakolandela yango mpenza mpo ya koyeba soko ezali kokende wapi na yango toyebisa na bino ete Daniel Mkoko Samba asepelaki mpenza lolenge lisanga liye litalaka mambi ya pitolo bango bakani mpenza to pe bazali kosala boliopoli mpo ya koyeba soko misolomi na mikendaka wapi mpamba te pitolo ezali na litomba na ekolo ya biso Congo démocratique mpamba te yango nde ekosala ete ekolo ya biso ekoka na kotombwama. Ministre Atali Mambi ya Botongi John Banza Lunda akendeki kotala centre ya génie civil tolanda Bolayi Bansango. Constat ezali que centre oyo eformaka ba agent o ba bengi ba agent voyer ba oyo bakumbaka ba engin ya ba travaux publics ba oyo basala mamba ba pont tout ça bango bazala former awa mais centre oyo ezali sous-souté banda kala mais na 2018 baye ko envahir yango ti lelo ba privé baza awa ba policier bazali awa et tout ça musala o tokosala ezali kozongisa centre wana ko réhabiliter yango ko moderniser yango po tata mokonzi ekolo asombi ba équipement bomona tozalaki na Chine asombi 5600 engins tokotia yango wapi tokoforme bango wapi bolingi tozala na banzela mais sikoyo bato bakosala misala il faut bazala former awa donc tokolongola bato nyonso bazali awa tokosala non seulement réhabilitation à centre mais surtout aussi ba bureau ya travaux publics tolingi secteur ezonga ndenge ezalaki. Osango etali mambi ya bokolongono bwanzoto tokoisa na bino omwazomi na moko miasanza ya mibale ya mubu monso onde molongo molobelaka bakoni mokolo mwango moponamaki uto omwazomi na misato miasanza ya mitano ya mubu mwankoto yoko na nkama libwa na tuku libwa na mibale epai ya mosantu papa Yohani Polo ya babale kino mubu moye mokokisi tuku misato na minei. Awa o ekolo Congo démocratique mingi mpenza na ingumba mokonzi Kinshasa ba Kristu ya ndako nzambe mo Santu Trinité liye lizwami na komini ya Matete mingi mpenza na de bonhomme bakendeki kotala bakoni o mapitalo mpo ya bokokisi etinda ya nkolo nzambe liye lizali bolingo tosengeli kolingana biso na biso tosengeli penza kosalisa bato baye bazali na mikakatano wana lolenge Mosantu Yohani Polo ya babale ye mpenza asilaki na kotalisa lolenge mikanda misanto misilaki kokoma mpo ya bolobi ete tosengeli kosalisa bato baye bakeleli. Basi baye bakamataka bango na makasi batungisa mate mpamba te yano ya malonga esili kopesama empa ya bango na yango tokende mosika te toyoka lolenge Joel Mbamba ye azali molandi ya mokambi o makambo maye matali makoki mabato eza numéro oyo okoki kobenga a partir ya RDC mobimba esika nyonso ozali yo maman yo jeune fille, ceux qui aux alliés victimes, il y a violence basée sur le genre, violence au salameliona parce que yo aux alliés moisi et korozala ba violence sexuelle, bakaya ba viol, et korozala ba violence physique, bakou et blessure, ba violence psychologique, ba violence économique. O nyonso ba bengi violence, il y a ba droit, il y a basi. Eza yango nde numéro 122 eza koyamba mana ba opérateur téléphonique nyonso okoki kobenga mbala moko numéro 122 eza pe ofele okokwea na service ya coordonnatrice ya jeunesse ya baka ya ba violence à l'égard ya ba maman na ya ba traite des personnes bureau ya madame Chantal Yelomulo yo nde bakozwa yo en charge esika nyonso ozali selon situation oyo ko expliquer pour que ba orienter yango esika oyo il faut l'état epesa yo suite epesa yo
réponse et ya nona oyo yo omemi lokola problème ya violation ya ba droit na Tokei na etuka mongala kwa tokoisa na bino mokambi ya bango Jean Colin Makaka ye asalaki lapolo ya mobembo ya mokambi ya mbulamatari Judith Sumino atuluka o etuka ya mongala na bolobite o boso ya etuluku ya bato nde ministre wa Yambo atalisaki mwango ya mbulamatari ya ekolo ya biso Congo Démocratique na bobongisi ezala babalabala ezala gwagwa botongi mapitalo mpe bobongisi tope botongi bitelo ya sika mansoma yempo ya bomemi ntombwama okati penza ya ekolo biso Congo Démocratique mingi ongambo ena bongo toyebisa na bino etuluku ya bato baye bazwamaki na milulumi na bango penza batalisaki esengo ya bango na bolobi ete boyeyi ya ministre wa Yambo Judith Sumino atuluka na etuka ya bango yango ekomema mbongwana mpamba te biloko biso biye mokambi ya mbulamatari asili koloba yango esepelisi bango mpamba te bango bamoni ete soko misala miso mikokisami ekomema ntombwa makuna na etuka ya bango ya Mongala. Tokeisika na etuka ya Kwilu kuna tokoyebisa na bino bobandisi misala ya bobongisi nzela ya zomi na mwambe na mokambi molanzi yetuka ya molakisi Espoir ye azali penza kosangisa engumba ya Kikwiti na bulungu mpamba te ekomema ntombwama ongambo ena na bolobi ete ezali se maloba maye tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asilaki kolaka na bana ya Kwilu mingi penza na territoire ya Bulungu ontango ye azwamaki kuna na milulu ponangai kasi likanisi linzenga yango ezali kokokisama na lisungi ya molakisi to pe motomoyi azalaka mpembeni ya tata mokonzi ekolo onkombo ya Kolongele e Berand Kashmir na mpo yango babotama ya ngambo ena bango pe batondisami na nsai na kotala lolenge likanisi linzenga liloba maka ontango ya milulu ponangai kasi yango ezali kosale metolingi ete bango baya lokola ba bon citoyen na limeme nyonso mpona kofuta mpako ya leta sika nsango ya Equateur. Toyesa na bino ete nsango ya esengo ezali ongambo ena mpamba te wenze ya bolonzwa na kati ya centre-ville ya engumba mbandaka mingi mpenza na moluka ya ruki mbisi ya mai mpe banyama ya kotumba bisili penza kokita ntalo zambi mikolo miuti koleka biloko bibutaki talo mpamba te bizalaki komonono te na mpo yango basombi batondisami na nsai mpote mikolo miye bango penza bakomi kobika malamu po ya bolobi ete bazali kolia malamu kasi ongambo ya bateki bango bazali kobwaka mbela na bakambi bakoka penza na kobongisela bango wenze mpamba te lolenge bango bazali koteka penza ezali ya kolongo bana te wenze ba ezipeli ya wenze to pe batol yango ezali ya kobeba ba mesa to pe bisika biye bango bafandaka ezali ya kobeba talaka tina bango bakomi penza koteka se onse ya mabele e kasi koteka na si ya mabele yango ezali malamu te parce que pamba te ekoki komemela bango makono maike talaka tina bango bazali kobwaka mbela na bakambi soko bakoki kobongisela bango penza wenze ya bango ekozala malamu. Tozongi awa na engumba mokonzi Kinshasa kwa koisa na bino misa misalemaki ondako nzambe eketo pe chapelle ya Senko eye ezwami na komini ya Gombe mpo ya kukanisa molimo ya tata episkopo ya kala ya diocese ya Kikwit Edouard Mununu misa minami kambemaki na nsango Noël Ntungu o mate ya maye alobelaki lolenge to sengeli kozala na bolingo bondeko mpe kobika na lisanga na bolobi te wana ezalaki maloba ya tata episkopo Edouard Mununu toyebisa na bino te babotama ya diocese ya Kikwiti baili bota ya tata episkopo Edouard Mununu mpe bato baike yengumba mokonzi Kinshasa bazwamaki na misa mina bongo ngambo ya ye mama Gislaine Kumanisa ye atalisaki penza lolenge tata episkopo Edouard Mununu yazaki kopesa maboko na bayembi to pe chorale
yembaki penza misa mina ongambo ya ye mokeli mobeko to pe tatume ya ye pe aseki penza kotalisa mabongi to pe makambo maye ya malamu tate episkopo ya kala ya diocèse ya Kikwit Edouard Mununu asilaki kosala ontango ye azalaki naino na bomoyi. Bandeko balandi nsango nande totie mokoloto na maima sorto bongisaki po ya bino osima ya zanga to pesi bino matondi mpamba te bosaki bayike mpo kolanda biso osika ebonga na Victorine Kenge mpo apesa bino se sango eye na lokota ya Kikongo.